say enkofo we ni me school no so me ka committee anyone PTA meeting teacher leaders anyone fa nko sinya ya wo mo no wo mo adwuma ne sen na numa bi we koso a ya wo mu hu ana ni nyina makeka bom na fediem ko wo ye no me bija atuma blast na je say ye nyina ya sesa e de afiri wo san say yes a e be ha dwi ye pa onipa enwunya mentamo a an kan so ye wo mu nyina enya de betuna brabo mitwa mo maba me ba meni me abema yebedi nkomo ejo nya me boa me ene enya asem ketu akura asem be ntinam si jantomu enso begun ne se enkofo ma dida body school ya enkofo atete ene me kokuru me ko nothing ene de meni abre papa me fisem ho ene e ba se wa hwe se de mesia fam duku na ne chese ne no meni abre ye ene sai mi chinchia kwakosira kwala bi na se teacher ba ko amini ne firi wonim sese ma me no wo hwe no pass ma kwakoka enu ti wo de mi twa ho hye ma me am say yes dom enkwala ba ne trust se friend dormitory na so eno mo trust se friend dom enu ti nya sam keto ko hwe bia mafra edi dankofo ma ye say ya de bebre ba ya na ekosi say ni nyina yankofo ekofan dom ho enya sam keto ehonye na fe wo mo net ya wo mo dam ni ade ni nyina tete enti say wo go school a ya mo se fa mosquito net fagum na fa net mosquito net egu ni am what bi da na ukwa anu abona je saudi asuso wo bambono no dem mo mpa ase ye wo mi ye edi wonie ni ahwehwe man tokure da bi atete nyina ya ye ni ye se be antontom mare mo fan de enye lalai wo be to mosquito na de ato boss ni enti ukwa anu de asuso na je se kiana oda mosquito net na no nam se na de na PTA meeting o someone PTA fo ya ben ya mperi fo mi ya mehwe baby amofra da senyoma ekoso ya na senye sika ne amoje amode ya den mo se aban sim ye school fees ya tiase da school fees mo de ya den anu na mani nye wo kura ne ai mani nye wo ne biam na mekani bi maka bio se ye mpese amofra bebe school ya de school ya de mofra school fo mpani fo nsa adabraka mo vancheme na de mo ya de meka modi aso mo nsa se ye kokosho me baso me bakra aso kopem se nyankropo be ya atomo abofra we school no aba beka me nsa se ba time elunti akoma ewe mamu atese wada so wo nsam na wa hwa abofra ni ndam na wa hwa sabi ne kwa afaso mpo no wada wo se adan no emuye ayo na sagitafo ewe na obi ye ani akode ba bia asese bia bru na sifo aye ko night enya nyasam kitwa makwa obi minim de meka na sifo ko night ene wo ko ramba akwa na ko sedem wo sedem ene wada sefu na jesanya de o nipa bia ni na nyame nya wadom na akote ma menes wowu ene na dwuma de bedi da no ebi ele gitafo ede mofra se wonsa wo yi mesre adidi ekwanso mesre papa mesre se sa subani de enye munchichi gano na munre net no na munre ba bia atete ne ba bia adwonku ne ba bia yefu wonyina munkambum samaji je mafani scan be ya mujiji 22 describe so munfa ko net e ma mufa ndem prevention is better than a cure na se cure na nya maso abofra no majin careful nsam mempa manso kwa ba ko no asma won honya asam ketwa eno atwemfa man se hu ne mfama awo mi abosa so na abofetwi hu atweli asmi ena abai ya den nia na yankoba enye se bia hoho enti mesra mani diem biem sa mofani da chi yae ye free wa o na eba enti mesrawo hwe sa abofra no boda board ya beka husa no bibiara betumi ayeye ame di aseda mawrade ye bo di mpa ene ye enye di mbone me da wase papa mini abema for one me do so my part na what to say my part me fa cho nyankopon adom me ho ye da nyame ase enenso yaba na yaba no yaba mamofra eje say ye ma no ehu hia yen absolutely sabi ni paboni ni no say me de amini obi obehumachi na so ye ni papa mianka se sikani a oni futufo no sabi na ya ade bi eno sa no wo ntudufo obi ani obetudufo nti na sam nyina basa papa me kan ma kan say ye kodom ho ni akohwe mofra na sitrem na no me ba medam fo baba ko eno asma wo no ena eba gidigidi se net abrusa so mda no nyina ate timframa na ko abofra no odakona no pa wantumi antake eni futuro na sabi emuntontom ya abofra ba ko pejam bucket osima mpejam bucket ya na ntontom edi ahusese ya bucket nim
na just say one for ayi ntontom na tie mu adie man fa nko school dem ho na just say nya de awo be protected eno ene ha me kra nya be ma de na awo ka fa ho my part me that say for the opportunity we dey ma me yenim say you go school ego shaping ya brabo yenim say you go school emma ya brabo na ye bo wa bra you go school no you free school mu a yesusu say sa bra no enye saa na e wo say ye enti school die so many emfaso na yenye free so na ye part of your world die mama part ya kamia go say ase ye ko school ni mbom e de ensusanso eba fie yenim sa ensusanso boni anansusanso pa susanso boni susanso boni no ebi eye yare nyasam ketwa suban boni nyasam ketwa nyoma ensem fata ena current schooling and the mayen mama part now will care about dormitory ukohuye enye ni so Ghana Education Service enyansamu no osusu say die abema die osua die no oye students what me anya the best out of him say nendem ebeye kamera behwe papa Ghana Education Service omuna hwe anything relating to education e wo manim omususu mu no omususu se osuani ubetimi anya ne best moment e wasa ninnem eye of much concern we are sure yes nindem no dijavo de akubase ne aya ajijavo jijani bi ameni no papa e ne den odam kura bobo ene odi komu kura se aya post no okochira de bobo na dam ho mfutu kokko ni bi ebi ne wo teacher ni afi no no babu eska akwan dan ena atia ka kira me se education service omo adwuma ni so mbemu se nipa okosua de nendem na ni okochira de so nendem enti mofa no omugu nkofo dem no se bia buru okọ apro ekọ se nkola no da yie enu ne meme haw mama part sabo so bi many bre o su je sa wo defend omo omi defend omo adwuma e wo so omo se meba adwuma so omo yoy mama part wo be si yie dia be si yie edi kan ene say ade a friend of ventilation proper ventilation ye ka ventilation yes say wajejai empuma ama enframa ensem fata enframa abanya that's improper ventilation proper ventilation ne say what to empuma na wode net na say guide enframa no by because enframa no eguma wodo de of course you carbon dioxide better be say you no smart enti se wusi dan na wanya proper ventilation structure ewo GS enklatem no se ki close school no and so GS atena ho ama school bi aye operational ama mama part akwako me dem mani afere wa me point no GS oma prime duty ni say school students ebenya proper accommodation proper accommodation kire say baby order no one enframa any problem there is enough spaces no ni asem na so de bed na e won rooms for no e was a bed no e spacious because mama part nyina nim say empo nipa o babra e dan na ye fa bibi single room ye fa bibi chamber hall ye fa bibi flat e woni pa brabo mu no o sha brabo ase a o be sha ase with single room bet emofra da kare ama abusua no go so a sa single room no ensem fata obi adetia there is no spaces mukodan mu a munya spaces and danda mo ho na den ena nipa obobra kwa nim na no obefree single room akwo chamber hall na students yesu se onkusua de ema na dusua no embra enmunyam na babi oda mama part enkoyi ye won schools ni bi ho a uro mo dormitory a as we wura
storeroom. Mama Pat. Dormitory bi wo ha uwuo ase wo storeroom. Say chichire bo. Na kwan kwa. Sabi one ante from one end to another end. Then into GS. Munoma ama draft e wo monkrata mu no. Enye sa na asukufo mpanyimfo eye e wo man. That's right. GS. I'm sorry. It's not Mama Pat me start free. Yes, because answer na obi ebe to me say or run school e wo man no. GS e be man to me krata. No dey abawra na e wo Mama Pat so obi school a. Ubenya usika wo de be si wudan. Ubenya usika wo de be fa kyerɛkyerɛfo. Wey nyina achi no se GS ma okrata wuntumi enye admission se wa Ghana ni for school. Ebam. Eti school na okohuye no. Yetimi mblemu omo. Emo yetimi mblemu Ghana Education Service. Ayo. Schools na mama license se omundi dwuma e wo manim no. Watumi amoto office. Me se omuto office. Na afeso ani asoma de obeji jiska no aba. No obeji jiska no de ko. Nipa kura no kura oba no munkafra we de ebetwam. Yes o man kakra no de afaka no nya we yasem. Na nka mu ba nka mutum ka mu education service nya tro ho ebam na ebo ho nye we dey say kutu say bam sante amamre na ne odi nam kwan ho na de wura school mu na ne wam ya sampa mo ba se sabi nkofo amuni maduma mo ba wura mu aha no nkwara ne da okay aha mpa we no mda so sound na aha na say debi yen sa yes when pa ba ko na ne wakọ nipa kro ho wo ko no chese oba ni fu oba no oba ji size can yes inside wia waje ne krata wi odo di ama wia wo wia be man lole fe so wa cry ni wa cry de bia ma make ba chane me ko mba chane me ko na chese woje adwuma wo so omo ye no omo jai Mama Pat minim sadanse o ma me kasa no ama se say no schools I me concern na no mi school bus Mama Pat jai ndi jai who can I kona enye jai accident threats and the students no jai no mo wu GS abehwe ama car no anam the whole term pa de mi ke wo se yami afọ kwam na oboyi nkura no gu ba bia na fe ne ebe sate wo committee no wotwe na obi eba mafia de aka na sesi kwam ene e form ye taxi form so we gina no ne menam me say ya bobo o mu se sardine no tata so sardine kura ne emu da ho ya tata so a ne mo frei enam ene me kan me say o mu anyan se ka na me blast o me hu school na ma tro ndi na me abetoa me hu na ma tro ni na ma blast o mo ene o da me ne ba ya aden ebrebi be ba o se hwe school class oh ja brother na de bia me na mameku eti Mama Pat the American is Ghana Education Service muna mama ankran to me say omonfa anti school yes omoji krata ni wiye no mo ye nyina ense fa omo ko school ko hweda no ne kan bia no mo ko hwe kura say e bia ma target ni panel say time say no mo 7 ko yen ko hwe omo ko hwe say kwan ye say still ye ni nyina e da me ka bi wa ha nya bra isi bi nsuo pa it's Mama Pat ye be sere Ghana Education Service aden say education ebi ankora ndani nye ebe ko yia e wo se ba bia enkora ne da no properly fit yes as students accommodation sound mind point Mama Pat could you imagine say akora bi be ko school o ko no oni kwa yare bia na odi ko okwo benya bia ba bra only school no one year first ba no kwa yare it was school one abani nyam post 2 na sa abani nyam na adwuma adi aye no 2 wakwa nya yare afi no sa ba yare ai eti nya problem na menam katro so fa so ne sei se nyoma basa me kono na me ni yare bia mi twa me academic year ni wie ye me graduate year me ba fie no anye me de aba kwankro yare e ko fie afi na me kwakko me kwankro yare na school na me koye na so fa so ne sei eti ye ka ni nyina no se Ghana erotumpon no kre and Ghana so me no ka sei yetimi anya omampanyin bi a obaaye no ohun se education hu hia eti wo de free SHS policy aba ebaaye no yemuse ya wo say
etimi abo man na nyoma kitikiti bi sei am toadia ene oman na ye wom na at a level education ye free no ye be kwawie na ye nya education no mfaso bia esanse enkora ne demu no enkoye na ade e chiro okotra classroom am ya chire na ade a wenya akoma ene mind dey no go modambu omo da just isuan na dwade ne ahomache ne students here with time na bo mo so na say CA dey omonnem se obekọ dormitory bi mama pat vokeke ubie entrance na sent bi e be wura o braja busa wo say it school kro no o cleaners jawaju o cleaners enkwala na na yo sanitation ewo enkwala na na ye omni cleaners bi enkwala na na ye e ma ba ya no ko school a odidi ba ku yenu miensa akra be fia running mika wanam ko office some mejim baba abade sme boka o memboka o ho masam e wonya masam me masam ana mde ko dey nti dey na me be ye ya no de wi school me ma ba running ni jaye aden e ba ni say na parent oye caring ewo akra ne dat ho e na obetu sa na mo awotu yi your parent bi also o de ne ba no ko school no mama part sabi on two adamon crowd people gajem say obi gajem say computer no ko munya here because baby a computer de ne bana koto no transportation to which one man ba no into one sran ne ba no computer ne ba no be school one sran no it say GS so mo ne homode no parent ni mi so atena fie mi ye ka bisu se ka parent ni bi to anamon ko school so eko hu state of affairs na ko mo pressure no pa ban no so it mama pass ye be sre Ghana education service se mo be ye we nyina na enkora ne nem enkoye na after school omo kwa kofa kwankro yare akofie after school okwa kofa enkankan bi e de abono e de akofia na oni akro no okọ school egonya mfaso ana se okọ school egonya amane double nti mama party be sre Ghana education service omo keka omo ho wonu a omo de krata ma omo se omo ni edwato ani edwato education minister eno ni edwato no o kana sese bia nu ono wa omo egu ase be yeden ai se BTA meeting no akona wa opeja ansa ka asempa omo aka nyina enfo so aka segu o de osre me aka segu minister kakra so be so sentina ndemi free nothing wadu hado bakubu wa mduku yi sede be ya minister be ummobo wa be mduku ya la wa kwa na je se wa maame no kan ho timitie ni kasa minister so betimi akasa mama part since aban foforo ba yi ministers who say omoye active on no job sentina makme dwato an yi nti ye dwato wala ni dabre munye umbra down to enkrane nem onwura nkrase ni hema ye unexpected on toilet bi akomo bi ene ye ba ne mo wa say ai bosi fo bi amenimu omo ko chiko fo mdu kwa omo no so omo ye ene omo ye fine afem be akrofo nya fuwa da bi ye ba bi mo ma ba bi afa nyanim won ko no smooth won ko no boko mawura ho owo to me so woko the education officer this is what I want to know section one boss section no you be ntugu me e ho toye se obi a ne dormitory enya fit for purpose one ma want to school and I want to school ni ya de bebrebe amofrei e de ba nyina fisadi ade yes ketowese ye say did you say you benya so many schools e wo man ni na de ya de ya baba de e be school no ade na enkura no etimi ewie school ye ni yi a abebo o man no dance ye wo cluster of schools na so na papa eti no part and be o de nice topic ama nyamisra na o si clean am afana na e clean o mo soro mo na etwie mi koto ye o mo na etwie o mo na pepa me sami na mo a mo me so fa so enti azemi o fire di papa ba ko na no se na wo sa na ate isema papa do me na Facebook go share wo na unya asem na hade na be fire na mse se de o ye ne da na no nam kan se bi wa anya hwe anka modi me kra menya modi na wa wo doje a so ntino omu wi ambo enkola ne ndam nye yesre omu ne ye dachi yesre omu ne ye dachi se dachi ebe gina yi a esen ejina
foundation ya de ma enine yi emofrey ya dwiri obra enti se bedu ma bi na ye pe omampanyi na ye bekọ na omomo ni nyina yare bi afore mo ye go bisa yare na se a ye se omugonya no wa bra no mu ko school ah bebre enti no bebre asem titru pa ne bra infection no aburade wendo omo se sane se de omo anya yi no omo de ba fie no omo de bi hospital no omo de bi fa no anya asem keto o pata sanam de manusi e be sre minister onjai armchair administration no armchair administration de nkantwie armchair administration se oye panyini na abrani abeni na what office ayo untu otoso ayo na oti office you na o twefo efrefre na making enti ye be sre beti na so nte sa de odo education ne de say no fa ne ntoma pefra pa na mom awo mo aka yei tomamufo no ye yama ntoma na pefra no ye se pagu enti minister on so de no to so no kure region to region town to town district to district wa usuku fa pemni nkoye bia no minister sorry omoso na emmofra no ene oman no edachi me da se minya be mo se mofra no ne oman no dachi mi hu am se we oba na tete no sanse me kan mofra se ma utum se passion na no den kofo na se bia bru to da na on papa no tu kwan na ka no ma me no ene da ono asola pa me am se me hu a se de vivre si teno no odi yaw kan asem no na wona na ti ase oh na way ye kana pobe bondi enso enkachi na your friend say nana yakra oh nothing abrepo janshi jo na tete wa na adi nyini yes nana ba yo na ma me nothing mi ma me nso frim do ada na ma me wona na je wo sabbe no otu kwan no oba na tete no o se dia fifre no e ko ni si wan so fifre no de kan asem na oba na tete mo mama pa nyabi sha enti ya besre pa se mofra ne dabrem ense da bi nso ni kura e bi nso ni abofra ne kwa wo a we bata ne di kan bo no ba ma me msrew eni die kwa so na sikatua wo afa so ni so de me mpe me machiwa de di kan bo no ban e fo ma me se unya fence mosquito net ya gie o bi ne yekan edo no mo ye net ato ano kama akore ewuam no oba o say yes do no ya ye net ene de ato ano nti zantontom ne ba obepim net no asa na chi da bi yese nkola na tete net no mo mu ten nkola net yu boy o de ebetete we say fra ma fa me feeling na ba be stock in eyemra o de bibia kan bete eni obi na ehye da ate no so nti esem munye sa ensaye ne mayen na fe misre abata net na de ehia fa gu akola no adiem ene schools bi akokora net na mama fe mo ni age ne de egu minim so wo de be so no abenkwan so mintimi nkire ko Facebook a obekwa akoto Opemsuo radio ewo ho na fe wonso so wa comment na wa share mo bia antibi fakọ mo bia antibi se de ekoso schools ahodo ni bi enie se de be ya ni nyina abekọ akodu ye papa ni mo ahwe atoto ne nsa se de nua be makan one office osi form eni odu ba bia se no achia se de aya na Mr. Vizi church ami na chese yakọ yanim so atia se enti mesre ba tai no wo kwa man atade o se ne so ne form a form de ni besini na ase no man suro no so yesi ne nsa ne nsa ha ne kwari ya prescribe ni say fa we ni we na to na adiem wo de corner bro so ane ayi afim akura na de na gum no sabi ebe se school no ebe ma dan na e ma ebe ye den adi bag ye se chobos ya na ade ama no wo se fa one wo fa two a enyewe ba ta na nim ne ba no sube on the fi ono to bia ne ba no kra nu bribia wo ka so nsi ne ma wo nsi enti se wo fa miansa onan night ya eno ya asembei ya no abroso ya yi ni afri ya di afrim na we na afa plate mi nu afa miansa ya minim se gumu a se bi ba ma chobos no ayirawo se so trunk no ebetiti obi ana me boa asem we de kwa de say
say ya prescribe on the amawo ya ma paper tentente to we mienu na woni na akoto we miasa we nan udu ani yi ni fu me ma hebi do tibi ni maker nti ma ba tan wo ko amoni ni de ka teacher ni say we mu kan mienu mi to bi nsa ma seda na fi asem bi amfa na asem ko yes adan ho ani asesa ni eto gba bi ne zakwara no ne dabrem ni ade nyina nya ade fo bi ho do yon ko da no da wate mam to mfa mbom yam adan ani ye me hu amane wo nipa awodo nsa bodo amunso mu wo manom ofie munya abadaye emfa mankofo ma na nu ni nyam so mpa mate ase yedmase ene no yankopon adoma metwa mu kakra na ba afei video a ye ba be ka ho asem ni se maami bia wo no na bra bom ye na dwen se obesresre sabi kopa aduane no de amane ba ama nadi ba tan papa no se unya suban te sa na uchi nya obanko ate enipa sabi kan na nkosi efu ma no kwandea wonya piepa obi abodi obi atien ne de nte sa oti obi ba na no obesom ni duabo obebo no na nya asem ketwa na so bia na ade a wo ye no ho no na nya na wo ba tan na woni ho eni obi ba de ne ba school a na me meti wo no ka che o kan se ba mcho boko wa na je so ba no ba ebun kom dabi da asem na mi am se mami na de wo mo wa ye ho mbofre sabi onfo mo nya hwia na onu kwa na do ne ba nte sa obi biara wodo oba no ba ko school make sure say what provide ne kama abofra ne kwa no anko kire no wode nem pontoma ye de hati ho ba shiti ye de hati ho ba shiti o mse family no family nsafa nan ye ma wa wo tobosoa eticha for no munti asese ma fa nan ba mu yi free bisa abofra minim se do sitie mesramo na afi wa pe mosquito no ahwan repellent yo so hwan bie enku am de sese de bia sese no ene kura bia ba ada ne powder nyina ya sese abofra no ho a na afi abofra no enya fa hodie wo nem na so otumi da na adwene no agina ho me bebere kwampa so na wansan ntontom ba kam ko meja masum to no be wan to na akwedi na sum egwam otwena sum tontom ti ni nyina mfa hwema mesra ba tan se bofra ni koskua ye de ye fama no wate wo ko dai uri ho na sabi na huntuma pa odi bia hata no mano so 2 years ama 4 years uni mu ba no pre opere mo fa hata no nyina ama sabi akofa ya de nkoto amu ni paduam ama sabi infections ama fro ni liver ene ho ahwan ya kania se obi onu nsa na nkenya so da de tontom na ka wo na mo na ewibo a na ni nyina akugu ni paduam mesre se about time mo ye ni na ho na mo frɛ no ene da achi